Ova knjiga ima jednu veliku simboliku. Ja sam u ovoj organizaciji napravio dosta problema. Znam sve kakve su okolnosti oko finansijske prirode i ove zaraze, ali sam lepo zamolio da li je to moguće. Ova knjiga, kao što vidite, u crvenoj boji. Ona simbolizuje jedno novo vaskrsenje istine i kad budete malo pogledali, ova bela slova se polako prelivaju u plava, koja treba da bude boja hrišćanskog neba, koja okviruje neko zlo, razumete, sa nadom da ćemo uspjeti u našem zajedničkom delu. Ova knjiga je pisana fontom 16, što nije za knjigu uobičajeno. A zašto sam na tome insistirao? Zato što je dete koje je sistematski, psihički i fizički silovano i na kraju ubijeno u manastiru Srpske pravoslavne crkve, to doživio sa svojih 16 godina. Samo imamo još 3 godine. Znači, bosansko-hercegovački pravosudni organi su pod uticajem politike kao, nažalost, i u Srbiji. Samo imamo još 3 godine do zastare tog slučaja i pored svih svjedočanstava i dokaza da je dete ubijeno u manastiru, da se dokaže ta istina. Ako ne budemo uspjeli u naredne 3 godine, svjedočanstvo u njegove žrtvi će ostati samo u ovoj knjizi. A London? Da, reći vam što je bilo sa Londonom. Također sam zamolio da se nikakve slovne, niti bilo koje druge greške ne ispravljaju. Ja sam ih ostavio namjerno. Ja sam imao prijatelje u Beogradu koji su to mogli da srede i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Ali ja sam rekao, ova knjiga je posvećena deci. A deca se igraju i deca greše. A iz greške se javlja nešto novo. Tako da sam zamolio da prvo izdanje bude bukvalno ovako kako sam ja zamislio, a poslije sam rekao na vašu slobodnoj volji da poslije uradite kako hoćete, jer sam zamolio da ipak prvo izdanje bude u toj simbolici. Znam da je to bilo jako teško i treba ljudima objasniti zašto je to tako, ali naprosto eto, to je bila neka moja želja. Ja sam bio, da kažem, neposredni svedok tih događaja u manastiru kada je to dete reklo šta je doživjelo i ja sam, nažalost, čovjek koji je delove njegovog tela sahranio u manastiru. On je bio raznešen bombom. Znači, majka ga je poslala zdravog i živog u manastir Srpske pravoslavne crkve da se sprema za sveštenički poziv, a Srpska crkva ga je vratila u limenom sanduku, bez glave, ruku, nogu, mesa sa rebara. Nikada u životu ni jedno svešteno lice nije došlo u tu porodicu da izjavi saučešće ili bilo šta da kaže. Nijedan policijski službenik nije došao do porodice da uzme bilo kakav iskaz. Meni je Srpska pravoslavna crkva rekla da je majka tog dečaka umrla, da je ne tražim i da je otac također čovjek koga više nema. Međutim, Dragica, koja je nažalost isto preminula prošle godine, je bila živa i njenu ispovest o njenom sinu možete pročitati u ovoj knjizi. Kada se Dragica odvažila da bude jedan od tužitelja protiv Srpske pravoslavne crkve sa svojom majkom, bakom Kosanom, koja ima preko 80 godina, oko njihove kuće su dolazili ljudi koji su im pretili da će ih silovati i da će im zapaliti kuću. Toliko o srpskom junaštvu i herojstvu. Na 2 starice udariti pretnjama, ja sam ih pitao da li ćete da odustanete od toga, rekli su ne Bojane, idemo do kraja, šta god da nam se desi, hoćemo da se borimo za istinu. Nažalost, Dragica je umrla prošle godine, Milićeva majka. Ostala je baka Kosana sa 80 i nešto godina, koja živi sama samcijata u jednom zabačenom selu na planini Ozren,
koja se izdržava tako što i dan danas pravi sadnicu u tim, da kažem, baštama, prodaje i tako dalje, bez ikakve pomoći bilo koga. Čak šta više, oni su bili i okuženi od svoje sredine, razumete, odbačeni od svoje sredine. I to je problem kod svih žrtava. Zato što ti, da kažem, seksualni predatori u mantijama biraju decu iz siromašnih sredina, iz porodica gdje su roditelji razvedeni i iz sredina gdje je sramota o tome i pričati. Onda toj deci obećaju mnoge stvari, pa im kažu potpišite neki papir, eto da mi budemo pomogli i tako dalje. I sve te, da kažem, nelegalne stvari je odobravao sinod Srpske pravoslavne crkve, kojim je u to vreme predsjedavao ni manje ni više nego patrijarh Pavle, koji se stalno pozivao na onu krilaticu budimo ljudi. Iako smo Srbi. Iako smo Srbi, da. Ta isti patrijarh Pavle, 7 puta sam tražio prijem kod njega, nije hteo da me primi na razgovor, iako je sve to znao.